and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Mallet and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Cazon, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Florentina Francisco, Rose Francisco, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Johnny Joseph and Maro Pacho, Iris Yabut, Raquel Santos, Teresita Santos, Raisa Cruz, Ronnie Santos, Alexa Santos, Camille Santos, Mr. and Mrs. Ponciano, Pamintuan and family, Vicente and Priscilla Marquez, Sunday and Det Basilio, Ronald and Jamie Pino, Frank and Net Adviento, Alice Eugenio and family, Bernadette Enriquez, Corazon Cuellar, Mason Nido and family, Patricia Sabinian, Darwin Cuellar, Dr. Nelson Navidad. Para kay Aldo Kebaitanan, Jolina Ong, Rowena Granda, Rowena Coronel. Parang kapagnasanang Josepina Rigafort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arner Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Ilin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Syra Joy Di Maun, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yu Ching Bian, Yolanda Yu, Rodolfo and Lilianani Pineda, Rosel Pineda, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Erlinda Gandola, Kelby Gandola, Kerson Gandola, Luz Pineda, Arnold Chu, Rochelle Chu, Odilon Katama, Odessa Katama, Loretta Katama, Winsme Ali Katakutan, Elin Katakutan, Edith Enyo Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Jody Confunzalan, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Jairus Seng. Para kay Malong Kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Elmida, Edith Mercado, Gloria Deirit Capuno, Jose and Ian Paul Mangiliman, Adoracion Karingal, Leonardo Madig, Emerita Vino, Erlinda de los Reyes, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Bernardo Corpus, Maribeth Vargas, Abel Tanueco, John Matthew Bunke, Evangeline Manaloto. Pangatitala po ding Haladuadari, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento Opi, Bernardo Garcia, Rufino Santos, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicita Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Rosendo de las Alas, Roel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Vicky Manalili, Manuel Cervantes, Nicolas Soliman, Virginia Cervantes, Jerome Santos, Alfonso Nieto Abara, Emilio Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Eni Rosa Gutierrez, Romeo Feliciano, Purita Kiambao, Carlos Mercado, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Lisa Dizon, Violi Cruz, Wayne Nepomuceno, Oscar Katakutan, Jeff Katakutan, at ting maldang kalado ang mga kailangang kimpakalulo ng Ginoo.
Ing magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At keka antimurin. Bayo ta magmasusi karing banala misteryo, si siyantala rin kaya katang kasalanan, king kasalanan tamang pamagkunwari at kayalan masabal karing amano ning Ginu. Yakastangin miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At kaya kayo kapatad, uli ni kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyalawang kakulangan. Ulinita, ipanagpapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa Blang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala nakatangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, sa upan mo keng lumawe, king pahintungol, mit mong kapanaligan, king panyatang ning kekeng talapangabus. Mibiyebe kaya sana, agpangking turuna, makasadyang tanggap kaya, kambening milalablab alugod at kasal pantayanan. Iti nga naadwan miking kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ama bibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Isayas. Ing banala Diyos ng Israel, ing ginu at talaga pagligtasyo sa sabyana. Ako ing ginung kekong Diyos, ing magnasang turo ke kayo, para king sariling ikakayapyo, at mituro ke kayo, king dalan asuka yung tuntunan. Nung may kirandam kayo mo sana, kareng kakong kautusan, minagos sana ke kayo, ing kanwanan, aanting sibol a ebitasang kakate. Ing tagumpe, mirasana ke kayo, aanting alon amamagos king pangpang. Dingke kong palipi, meging kasing dakal, dala sana ning balas, at eko sana pepaintulot, ing magpangasintang da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Detang tutukike ka o Ginoo, mikasululang babye, bye. Detang tutukike ka, o Ginoo, mikasululang babye, biye. Mapalad ya ing taong makiramdam, king yuyusok ding marawak adaraptan. At makikyabe, king dapat ding makasalanan. Ni makiluklukan man, karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusaning Ginoo, at kaya lang yagkas, aldo o bengiman. Detang tutukike ka, o Ginoo, mikasululang babye, biye. Mengari aking dutong at tutubo, lelening danuman, at mamunga, king keyang kapanahunan. Sa giwalang parati, ding keyang bulong, matagumpe sa blanang daraptan. Detang tutukike ka, o Ginoo, mikasululang babye, biye. Dapot ding marawak, lamakanyan. Se pulawaring pipayid-payid ningangin. Ingatanin ning Ginoo, ing taong makatuliran. Dapot ing taong marok, mirasya, king kapahamakan. Detang tutukike ka, o Ginoo, mikasululang babye, biye. Parangalantaya po ing maya pabalita. Lawenyo, ing ari datang ya, ing ginuning yato, at itimawa nakatamo. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap abalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus migsalitaya ka ring tao, nga na, ngeni, kanino kula apakilupa ring tao ngening kasalukuyan. May nga rila ka ring anak apakaluklok king plaza, ing metong atapok, nga nang sasabi ka ring kayabe na, menigtigan kami para kaya kayo, dapat kayo tinerak. Dinalit keng malumbe, dapat kayo menangis. Iwan dinatangya, mag-ayuno ya, at minum alak, at ding sabla sinabira, makidemonyo ya. Dinatanging anak ning tao, mamanganyat miminum at ngara namang sasabi, lawen niya ing taong matako at lasenggo. Makilaguyo ya karing talapanyingil buwis at karing makasalanan. Makanyan man, ni patunayan ing kabyas naning Diyos, king kapamilataning bubunga na. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Papurihan keka, o Kristo. Maya pabak po kaya kayo kan? Kamusta na po? Balikan po natin yung kwento ni Mr. Pablo Dimagiba. Bali po kwento? Ano kaya? O kwento tayo po. Minsan po si Mr. Dimagiba, no? Nilapitan siya ng kumpare niya. Sabi niya, pare, linggo bukas, magsimba ka naman. Ang sagot niya, alam mo, ang dami kong gagawin. Pero ang misis at mga anak ko na lang ang magsisimba. Pinaalalahanan din siya nung kanyang mga kasama sa trabaho. Sabi niya, pare, magsimba ka bukas. Tapos sabi niya, ay, nako, may pupuntahan pa ako. Alam mo, yung mga anak at yung misis at mga anak ko na lang. Tapos, pinalahanan. Ni-remind din siya ng kanyang Paris priest. Sabi niya, Mr. Pablo Dimagiba, hindi kita nakikita sa simbahan. Bukas linggo, magsimba ka. Father, wala naman mawawala kung di ako magsisimba. Isa lang po ako, pero wag po kayo mag-alala. Yung misis at mga anak ko na lang ang magsisimba.
May time na namasyal sila, magpamilya, pero sa kasawiang palad, na disgrasya sila. And nakita na lang nila yung sarili nila sa pintuan, harapan ng pintuan ng langit. At chinek ni San Pedro, sabi, pamilya Dimagi ba? Okay, ready na, pumasok na kayo. At pumila sila. Tapos, nung papasok na sila, hinarang, sabi, "Oy, Mr. Pablo Dimagi ba, anong gagawin mo? Papasok sa langit. Siyempre, pamilya Dimagi ba? Ay, wag na lang. Yung misis at mga anak mo na lang." O itapoy malyari, ne? Potang itang kiyakatamo pong oras para king apong ginu, etaya bibye kaya. Malagwa pong sabihan na kaluguran tayo ng apong ginu, pero masakit patutwanan. Ding aliwa, oras pa mo, alana. E de adi ng panahon ing apong ginu. Walang time kay Lord. Bakit? Busy sila, ang daming appointment. Pero ing kutang, importante ya ba yung apong ginu kaya ka? Kasi nung importante ya, di na may panahon. Di ba? Yung pong mga taong mahalaga sa atin, yun yung binibigyan natin ng time. Kunyari po kareta pong kakilala yun na may sakit, may hospital. Eh gana-gana ba pupunta lang nyo king hospital? Ali, din pong pupunta lang nyo king hospital. Detang close kaya kayo. Detang importante kaya kayo. Detang love you. Makanyan mo naman king kasal pantayanan. Labi nga pong Ginoo. Mamaya tang oras kaya. Itapa, karintaan po papakit. Bayo ko karetang makapagmulala pang dapat. Di ba kitang narinig ginutam ka rin kayong disipulos? Hindi nyo ba ako sasamahan kahit isang oras lamang? Ningkay po kasi atin pong seasonal Kristiyano. Datang sisimba mo, lalo po ngayon magsimbang benge, labi niya po, the first day, kat mo yung pisamban. Po itang last day na. Dahil nga lupa po sa date 9 days. Pero after na rin Christmas, no ka rin labas si Bayo. Wala na naman. Magbalik na rin po tang Holy Week, po ating special occasion. Dahil nga lupa pin, yung house na karela, KBL. Kristiyanong KBL. Kristiyano na po, ang kasal na, binyag, po ang malibing lang. Ing responsorial samta mo po kasi remind na katamo. Mapalo na rin tutukiking dala ng Ginoo. Detang dagagawan, itang karokan. Detang may gugunam king batas na ning apong Ginoo. Ita po yung kompletong pang-Kristyano. Aliwa mo itang ang kamukyatang amano. Masagulin po sabihan na Kristyano tamo, pero nakasakit patutuan. Meron po isang kwento sa isang department store. Meron sabi, free taste, free taste, free taste. Meron pong lumapit. Free taste ba? Tapos kumuha siyang gano'n. Tapos tinikman niya. Tapos, sabi gano'n, ano ba yan? Lasang panis yan Yan ba'y produktong pinagmamalaki ninyo? Hindi po. Kasi po, yan po yung pagkain kapag hindi po na-refrigerate ng ilang araw. Ang produkto po namin, refrigerator, bili na kayo. Ganun po yung nangyayari, no? Panis. Napapanis. Sana po, hindi rin tayo panis na Kristiyano. Hindi tayo hilaw na Kristiyano. Itang masaguli mong sabyan, pero eta mo ag yung patutwanan. Ingaws kanita rin kay, doble kara. Aliwa ka papakit po tang atsuka kilupisamban, po tang kalwal mo, aliwanan ka naman pangatao. Tanong kasi, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Pero hindi po sapat yung pagdarasal, pagsisimba, pagtanggap ng sakramento. Kasama dyan yung personal na pagpapakabuti, yung pag-iwas sa masama. Malinaw na sinabi rin ni Jesus na mahalin ang Diyos ng buong pagkatao at mahalin mo ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa-tao. Meron pong kwento, may magkasintahan, at makikita sila. So nalit yung lalaki, at pagdating niya, napansin ng babae, iba yung itsura. Sabi niya, ba't wala ka sa mood? Tapos sabi niya, alam mo naman galing ako sa biyahe, dun sa bus, na bad trip ako. Bakit? Alam mo naman na ayaw ko may nakikitang matandang nakatayo. So anong ginawa mo nung nakita mo may matandang nakatayo? Binigay mo yung upuan mo? Hindi. Pumikit na lang ako because it hurts me to see people standing. Diyos ko. May kayo po ba kanita? Itang
At ikang complain ka rin alawang tao, pero ika mismo, ika maging parte na ng solusyon. Banta ayayos silang sitwasyon na ita. Kung minsan nakikita natin yung pangangailangan ng kapwa natin, pero nagbubulag-bulagan tayo. Dinededman natin, pinipikit natin ang mga mata natin para hindi natin mapansin ang kanilang kalagayan. At kung minsan, mas convenient, sisihin na lang natin sila. Tamad kasi sila, ayaw magbanat ng buto. Kung minsan, para sinasabi, karma nila yan. Buti nga sa kanila. Ita mo po, sisimbatam, mga di, bantay pakit ng lugod king apong Gino. Pero mayari yung pangakristyano, kilub na mo ng pisamban. Nga napin ng responsorial Sam, itang migugunam ya, king amano na ning apong Gino. Pero mayari ka rin. Noon gagawa na mo rin itang usto, itang mayap, imiwas kimpaman dapat marok. O ito po yung kompletong kristyano. King unang pangatao, luguraning apong Gino. Mayakit itang panlub na disposisyon at kitang panluwal ng daratan. Iita mo po, lalay kayo, sinimba ko ngayon, kauliyo, nando kayo. Sana mayap ka namang tatang, mayap ima, maganak ang anak at asawa. King obra, honest ka ba? Kaya ka mamirayet, kaya ka maglamang. Kasi nung kaluguran mo yung Diyos, luguran mo la rin din kapara mong tao. Daptan man mong mayap, gawan mo itang gusto. Meron pong isang kwento, meron isang nanay na mapagsimbaya po. And nang minsan, abak maranon, makanyan po, baya mong tapisamban, ginising na ulit ang adwa ng anak. Sabi na, ay, talakad na ako, Ken. Simba ako. Kasi magulo Ken Ining kalatan nyo, ayusan nyo linisan nyo Kabat ang gaya, opo mama. Kabat may ako, yan. Bali naman po rin anak, may kera yung pasbayo, 5 minutes yan. Di patutod siya. Di natang niya po yung ima. Ikit na magulo pa mo rin. Kapag kanita, kinain na, ginising na rin anak, talakad na ako, Ken. Sinabi mo rin kayo maglinis ko, Ken. Pamarugano mo kanita. Kabat ang bunso, sabi na, Kuya, noon niya ba't iba't siya pisamban? Nipitala na rin, ing apong Gino. Ing apong Gino, ot kaulin na Kenny, ugali ang demonyo. Yan. Di ba po? Andiyan anak yan po malate. Balo na po, nung nanitang expect, lalo na karetang papasyag na Kristiyano. Kaya sabi na ni Gino, naman ganaganang sasabing, Gino, Lord, Lord, praise the Lord, hallelujah, mirub king kayariana ning apong Gino. Nung, natutupad king kaburyana ning ipa. Ang pagiging magbuting Kristiyano, hindi lang nakikita sa magandang dasal, kundi sinasabayan ng magandang asal. Tandaan po ninyo, nakasulat po sa sulat ni San Juan, ang taong nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero kinapopootan ang kapwa ay sinungaling. Kung hindi nila kayang mahalin ang kapwa na nakikita nila, paano nila mamahalin ang Diyos na hindi nila nakikita? Ang tanong, paano natin mamahalin ang Diyos? Well, sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa na nakakasama natin. Paano natin ipapahayag ang pagiging Kristiyano natin? Huwag lang sa magandang